فوزا عظيما. خطبان كينيا خارا إن شاء الله تعالى الخطبة والزواج في الإسلام وانجوتا قادمة شوفي فودا إسلامنا خيستي كم الله لما وانجو إن شاء الله تعالى وجل الله أمنتي إسلاما خيستي قادمتني فودو وانجراتي أكسم فونينيس وانجراتي رب سبحانه وتعالى وان كان لچو وان قريب قبان إسي لچو خيستي أدبا في ناموسا جران إسلامني كمي قادمة قبا نمني قادمته هو إني خون كم الله لو قبان akkaataan inni itti fuudhu hoo akkamii waanjuu inshaa allahu ta'ala wajjin laalla fuudhaa fi heerumni keenyaa fi laallanni keenya islaaminaa wajjin wal simatama wal himata waanjuus daawwitiidha hadiisaaf quraanii nuuf waan ta'aniif keeysattiif laalla rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala fuudhaa fi heeruma karaa godhee jira quraana isaa keeysatti akkasuma nabiin keenya dargaggoota irraa nama fuudhuu danda'u akka fuudhuu qaban ajajee jira رب قدان سبحانه وتعالى وانجو ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ملتو دنديتي توكيشما ربي رتي كسموان نما قجل شراه ربين لب متيسن الرها دمنا توجين جراتن توجين كان نيتن اسنيفومي جال لجدو تيسن لمان اتأما سومون وان دنديتي ربي رتي كان نما قجل شراه جير ربين دبتا نبين كينيا اللين صلوات ربي وسلام عليهم ilmi namaa fuudhuu ka qabu keeysumattuu dargaggoonni warri fedhii lubbuutiin qabamanii dubartoota irraa if qabuu dadhaban alaa galuu ka qaban yoo maarrii ittiin intala fuudhan qabaatan nabii keenyaatu isaan ajaja yaa maashara shabaabi man istata'a minkumul baata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarji faman lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijaa'un jannabiin salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dargaggoota irraa namni waan ittiin fuutan qabdan fuudha fuuni ija isinii qaqqaban haraam irraa qaama saalaa isiniif tiisan yoo fuudha dadhabdan ammoo soomana namni garaa nyaatee waan qabne namni garaan isaa duwwaadhaan fedhii irraa xiqqoo if duuba ja'an soomanni kholaasii isiniif taha akka nama ibsan goomsee namni nyaatee garaa hin qabne dubartiin barbaadu waan ta'eef dubartiillee haa soomantu dhiiran barbaaddu gaafas dhiirtillee haa soomantu gaafas dubartii hin barbaaddu waan ta'eef nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi warra fuudhuu hin dandeenyeef dawaa lafa kaayanii fi kanni fuudhuu qabu akka yoo fuudha dadhabe soomanuu qabu dawaan nama if qabuu dadhabee fuudhuudha yoo fuudha dadhabe soomanuudha soomana yeroo soomante gaa soomantee galgala waan adda addaa wali qabattee waan bareedduu furuu sana osoo hin taane soomana soomantee bishaanii furtu san baana kasalataa fi kuduraa muduraa wali qabdee itti furtu kana kundaranuu si oowwisaa deema jechuudha والزواج في الإسلام له بعض الفوائد التي تعم الزوجين والأسرة والمجتمع كذلك فودا في هروني فايدة له هدو قبا ور لما والفودني في استهم حواس والإنجراتو في قوتو أمة إسلاماتي وان فايدة كان قبودا نمني فودا ديسي خرا على النخا والقرچو ديسي غافو الإدامو إيقلون شنجين نما ولله قمات ديمتي شنجين نما بدات ديمتي نمني أيسو ما في أدادة دبان نمني أمبر غوسا كسيدي أن غوسا كسيدي جي غوسا ساهمتشون ندبمت kun akkan dabamneef rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fuudhaan hunjeen akka nikaa godhannee alaa galuu qabnu haadha mana keenyaa teennee takkarra gabaabbannee akka wajjin jiraachuu qabnu namuutu haadha mana isaatii wajjin nagayaan jiraatee ilmaan kun kaabaluuti jee kan namni yaamu ilmaan kun akka ta'u rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fuudha karaa godhen yoo fuudhaa heerumne irra nuti nikaa godhannee fuunu kun hin jiraanne ijoolleen diqaalaadha taati diqaalaan haboo fi eeysuma yoo qabaatteen beeku malee adeeraa fi adaadaan qabdu diqaalaan adaadaa fi adeera hin qabdu gosaas hin qabdu namni isii yaamamtuun haadha siitii yaamamti akka ijoolleen haadhaan hin yaamamne akka ijoolleen eeysumaa fi adaadaa adeeraa fi kana gosa akkan dhabneen rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fuudhaa heeruma karaa godheen waa'ee laallataa keeysatti nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi gaafa muqiiraa ibnu shuubaa dhufanii yaa ergamaa rabbii fuudhaan fedhe ja'anii itti himan laallattee jirta hin laallanneennaan deemfirraa laalii dubartoota warra ansaaraa warra madiinaa kana ija isaanii keessa xiqqoo waa jiranii dura laalladhuu janiin xiqqoo ija xixiqqaatan warri madiinaa kun akka chaayinaa kana wallee gaafas ija xixiqqaataniin seen ijji isaanii dhooqa keessa jirti dura firraa laalii nama lafa waltee muka hojii yaabbatan namni karaa dheeraa wajjin deemu yeroodhaan waltaa waliigalan alaa wajjin galan waan ta'eef dura laalladhuu janiin laallata kan akkamiin laallata waan juu wajjin laaluun barbaachisaadha namni tokko gaafa fuudha fedhen ifumaa deemee raaduna dhagaatti cabsatee
muuziqaatti banatee warra dubraa kaanii fi kaan dhaquu osoo hin taane naamusa diin keenyaatiin obboleettii yoo qabaate haadha yoo qabaate haadhaa fi obboleettii waliin ergatee warra baluunaa dhaqaa intala isaanii sannaa laalaa jeenii wayita laalaniif booda yoo barbaachisaa ta'e ifiif dhaqee fuula isii keessa laaluu ni danda'a shanacha isii laaluu ni danda'a kanaa ala dabree rifeensaan gam takka qabdi harmaan gam takka qabdi qomarraa huccuuf gabbanii fi tana haasa'uun shari'aa teenya keessa hin jirtu mana aruuzaa wallaallachuu kaamma nuti itti jirru kanaa fi karaa wallaallachuun isa amantii teenya keessa hin jirtu intala laallachuu barbaadan mana dhaqanii laallatan akka itti laallatan ammaas kophaa baasanii laallachuu osoo hin taane manguddoon teenya akhlaaqa baddee jirti sababaa diin barachuu dhabuutiin naamusni isaan ittiin ijoollee isaanii wajjin jiraatan nama intala isaanii laallachuu dhufu wajjin itti jiraatan diin irraa duwwa jiran waan ta'eef diin irraa waan beekan waan ta'eef akka shari'aa amantii islaamaatii wajjin wal simatu osoo hin taane waan amantii islaamaa wajjin wal himatudha gurbaan tokko mana isaanii dhufee intala laallachuuf seennaan irraa gabbaa hanaadhaa fi abbaan waan ajaa'iba sitti ta'u intala isaanii badiif saaxilanii badiidhaaf dhiisanii fi biraa bahan kaleessa isaanis wallee akkasuma biraa bahaa turaniin seen namni akka beekuun mana eega akkuma jaan akkaataa isaan itti mana eeganii kanuma akkanaa jechi waan biraa takka illee hin beekan intala akkitti laallachuu qabu gurbaan obboleessii isii bira jiraachuu qaba abbaan isii bira jiraachuu qaba yookaan adeerri bira jiraachuu qaba gurbaan kun ajnabiyyaadha intalateetiif alagaadha firummaa takka illee walitti hin qaban intalateetii fi gurbaa walitti dhiiftee biraa mana ollaa keetii baafachuun haadhamaan madiin hojjaa dhaabii fi ijoollee walitti dhiisii biraa bahiyyetteenii fi dura bahuun amantii islaamaa keessa waan dayyuusa si godhurraahi dayyuusni jannata hin seenu jenna hadiisa bukaariitti nabii keenyaa jee salawaatu rabbi wasalaamu alayhi adeeroo kiyya intalateenumaa kan manatti dhufanii duraa gabboo karra wayyaatiihu kaan mana aruuzaatti ergeetichi namni laallata yoo namni qaqqabatee fi tattabachiisee laallachuu baatanii aaranii aarti haatinis akkana jirra haadha abbaa nuti irraa dhalanne kana arra wallaallanni keenya ijoolleen muuziqaa banattee dhuftee wal bira hojjaa giccee fi gaabbinaa dur ka makiinaa beeyti manguddoon tun amma gaabbinaan ka gosa biraa isaan duubaa gad dhufe intalti gaabbinaa baanan san seentee gurbaa kana keessa teeysi miila isaa lamaan jidduu seentee teeysi gaabbinaan baanan sanit achi teeyseeti wajjiin taphatee jimaarraa jirtee fi afaanii guurtee fi wajjiin nyaatanii wajjiin dhuganii akka ajaa'ibaa shaashaa janii ni oowwaa fi ni qabbanaa wasfirraa laaltee ni taafiin ta'uun ichi booda murtooyti duboo akkana wallaallachuu jirti ijoolleen teenya tun amantii islaamaatiin wal himatti malee amantii teenyaa wajjiin wal hin simattu nuti ummata islaamaa jaamna garuu adeemsi keenya guutumaa guutu diin islaamaatii wajjiin duwidaa fi garaadha akkanaan milkii dhabnee boodatti hafne ummata keenya yoo kana keessaa baane malee wallaahi wabillaahi milkooynu intala teenya gaafa namni laallachuudhaa dhufu dhiibnee irraa gabbaane intala teenya mana aruuzaa erginee fi ulaa cufannee rafnee kan talti teenya alaa halkan lallabdee ganda hirriiba dhoorkitu nuti jaljannee mana rafnee ka gurbaan keenya halkan alaa muuziqaatti banee ganda hirriiba dhoorku nuti usnee mana rafnee mucaan kiyya intala tamii wajjiin jira eenyu wajjiin jira intalti tiyya gurbaa kamii wajji jirti eenyu wajjiin jirti eeysa olte eeysa bultii kawaa takka hin gaafanne kawaa takka nu yaachifne cal jennee mana keenya teenyee kan intalti teenya nu biran jirre ka eenyu badiiti dalagu jiraan beeyne ka gurbaan keenya eenyu badii dalagu jiraan beeyne ijoollee taanuutu irraa gaafatamaa dagannee ijoolleen teenya ala keeysa yaatee alatti eega ka walgoote booda as deebiteen kaanuu godhaadhaam sheekota waan hin taane naguudha jirti kan akkitti nutti wallaalachuudha jirru duba subhaanallah ummata keenya akkana wallaahi rabbi irraa fageenya malee dhiyeenya tokko hin dabalannu khasaaraa malee milkii takka hin dabalannu wanni biyyi teenya ittiin kufte wanni biyyi teenya ittiin kasaarte wanni biyyi teenya diinagdee fi diin itti dhabdee itti kuftee biyya hundaa gataante sagaggaalummaan nu keessa baay'ate arraan tana intalti garaa qullaa heerumtu takka hin jirtu yoo akka harree adii takka takka rabbiin mul'ise maasha allah dubo namni tokko ka intalatee gubani qabda intalti tee fayyaa ni qabdi jettee yoo gaafatte fayya qabdi jetti kakatu masjiida kana guutuu keessa hin jiru walaakin as mataa dhaabee taa islaamanni intalti isaa ammoo alaa badii dalaydee badii isiitiin rahmata ummata muhammad kuttee ummanni muhammad abaariif saaxilamaa jira sababaa intala isaatiin sababaa gurbaa isaatiin sababaa ijoolleen tun badii dalaguutiin beeyladaa waan nyaattu dhabdee baadiyyaa tana keessa yochi baate bakka hunda harree du'ee ciisa loonii du'ee ciisa beeyladaan tun akkana dhumuudha jirti duboo yaa rabbi nuti badii hin qabnu sababaa badii bani aadamiin beelaa dheebuu nu buuftee nu qixaatu jirtaa rabbi isaan alaa keettee beeyladaan ilmaan aadama abaaru jirti duboo gurbaan kee naamusa qabaachuutti kakattaa yoo ittiin namni tokko katti kakatu hin jiru wallaahi bakka inni olee buluun beeku waan ta'eef intala tamii wajjii ka jiru waan beeku waan ta'eef yoo inni intalaa wajji jiraachuu baatee kophaa deddeeme abbaanuu gurbaan bada wajaan gurbaa isaa kakuufee goobarraan isa laaluu eegalu kiyya tokko maashaa Allah amma goobarraan na laaluu eegalee jira jiyeeti abbaan akka ajaa'ibaa dhaadheessee hima isaaf guddina beek isaaf guddina gurbaa isa kabaluudhaaf goobarraan isa laaluu
خيتك أما دردري غوبر نلالو إيجالي جرجام تيتك أما غوبر نلالو إيجالتي جرتي تياتنيز ما شاء الله جولين ساني دردرتي intala saanii dardarri qaqqabatee gurbaan saanii dubra qaqqabachuun sadarkaadhaawwan keenyaaf abboota keenyaaf abboota kanarraa dhalannee du'a kan taane ta'u jirra joollee teenya aanan ganna game hambara qabatan jenna arra abbootiin teenya akka taate garree jirra nuti akkuma saanii kanatti horree ilmaan guddifachuuf teenya moo akka saanii kanarraa jijjiirama finnee adeemsi keenya ka shari'aa islaamaatii wajjii wal himatu osoo hin taane ka wal simatu ka ta'u irra daleeynee gara diin deebinee biyya teenya diinii duniyaan akka isiin misoomtu goona waan jiru isin hundaaf hujii manaa ta'uudha qabdi namni abbaadhaan kufe ilmaaniin keessaa baha jenna namni ilmaaniin kufe kufee daaraa taa keessaa ba'uun isaan jirtu jechuudha arra adeemsi keenya olaallee adeemsa akka maleeti keessumattuu namni ba'aa ummata ta'uudha jiru namni ummata keenya azaabaaf saaxilaa jiru wallaahi nama qaala jeetu ummata ibiddaaf saaxilaadhaa jiran kunoo amma kaleessuma modeen gadda namani haa qabu asinni haa godhan janii hoggaa dhageenyu dhiheenyuma kana himachaadhaa turre dubartii takka nama jala yoo deemte ni haan godhi naannee sheekota keenyaan shaaman najjaaj rabbi jazaa kafaluuf itti dhufnaan dideenna dhufe na gaafatee hin godhin jennee ni jirra akkasuma dhiisan gamasiis yaamanii dhaqanii goone isheenii jalaa didan walaakin nama ganda keessa jiru fedhu darasaa ta'a fedhu imaama ta'a namni ni haa intalo nama jala deemte godhu intala tana ilmoon garatti hafuutuun malaa fuudhafuun mala osoo deemtee maramtee waa garaanii qabdi moo hin qabduun hin beekamin namni ni haa godhu akkan akkitti diqaalaan horamuudha jirtu boo ni haan intala garaa qabdu abadan hin hidhamu hanga isiin deeysutti intala ni haan hin hidhamne nuti ganda keessaa ni haa hidhuudha jirra ni haan isii naa hidhame ettee gurbaa kanaa wajjiin galti naa hidhame jee wajjiin gala arrarraa kaasee umrii guutuu wajjiin jiraatan kan haan qabne duba subhaanallah joolleen horamtuun diqaalaa taatee horamu jirti akkana dachiin rabbii fasaadamti eenyu waan kana dalagu jireenyaan nama qaala jee intalti takka ni haana godhaattee kaatee biyya biraa irraa dhuftee asi galti jimmaa dhuftee asi galti walloo wallaggaa dhuftee asi galti nauma tokko ka biyya isaanii kachii dhufee as jiru ni haana godhaattee ammatti kanumaatu intala biyyaati jee ni haa godhan nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jaan ayyumaa imra'atin nukihat bigayri izni waliyyihaa fanikaahuhaa baatil jannati deddeebanii hoggu sadi dubartuma feete haa taatu ta abbaasiitiin ala nama biraatiin ni haa godhamte ni haan isiidhaa hin jiru ni haan siin jiru jannabiin itti deddeebanii hoggu sadiitti deebianii hin hidhamne zina dalagu jirtiin daltisan namni ni haa nama hidhuu danda'u waliyyiidha malee namni biyyaa ni haa nama hidhuu hin danda'u namni silaa rahimummaa walii qabanii isumni ni haa godhuu hin danda'u abbaan haadhaa ni haa godhuu hin danda'u namni ni haa godhuu danda'u abbaa obboleessa isii yoo jiraate yoo isaan dhabaman ilmaan adeerraniitii fi adeerran yoo namni biraa dhabame ilma isiidha numaa nama gariirra ilmi yoo haadha ni haa godherra caalaahu kanaa ichi namni biraa tokko ni haa godhuu hin danda'u nama biyyaati janii asii nama gubbaa gad dhufe ka jalaa ol dhufe asin ni haa walii godhan ni haan hin jiru zinaadha dalagu jiran diqaala horu jira warri akkasii hundi intala mana murtiitti hiikamtee dhufte hiikamte janiin ni haa godhuudha jiran ni haan hin hidhamne diqaala horu jirti wal jala teeyse zina dalagu jiran joollee walii yaatee hoggaa aruusni gala jala galtee ichi dhukkee walirraa kaafti zina dalagu jirti wanni rahmata rabbii fageesse uma kanaati akkanaan milkii barbaannaa dubo dachii rabbii zinaan fasaannee diqaalaa dachii rabbiitiin balleeysine akkana rahmani rabbii jira ummata keenya akkana milkii fi guddinni jira wallaahi wabillaahi hanga gara diin rabbii deebinu milkiin takkailleen hin jirtu walaw anna ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxna alayhim barakaatin min assamaa'i walardi osoo ummanni tokko amananii dhugumaan hadiisaa quraana jala hanga aadaa jabeeysan takka jabeeysanii kadeeman taate silaa samiidhaa rizqii gad isaanii buufnee dachii isaanii baafnee bitaa fi mirga isaaniiti asumaaf cinaa fudhatanii nyaatan malee fagootti hin barbaadan jarabbiin subhaanahu wa ta'ala boqolloo shawaadhaa gadiin shammadan silaa asumaa nyaatan jarabbiin rabbi kafarreen mataa jabaannee qawwisa tara qawwisa shumoo keeysan najaa ba'uusan taane hadiisaa quraanii nu gasseenuu didanii summa qasat quluubukum min ba'di zaalika fahiya kalhijaara aw ashaddu qaswa وإن من الهجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله قلبين تيسن دغار غويد جربين دغان خسودا ربي تيف غارا غبر روجران خسودا ربي تيف دام بقى بشان كيسا ياو جران اسن قلبين تيسن غويد ربين سبحانه وتعالى ارا رزني خينيا كمي غلو جران غنا چي ديمنه مغندا يات دينه نما دين غدني خا غودن اك شريعه اسلام سيران غافا چوتين هين غودي نانه جر نما توكو هنگا قراتمود hanga waliyyiin nama sanii dhufee ni haa godhutti hanga nama san ni haa qabaachuu dhabuun isaa mirkanaa'utti ni haan godhi naannee turre tana numaa nama ni haa qabuu godhan jenna waan ajaa'ibaati asittis waliin deematanii dhufanii sheekaan ni haan godhe janii sheeyni jalaa didi nama biraa godhe eenyuuf ka godhe gaafannee gama seeraatiin jala deemuudhaaf jiraanna inshaallah
خليس بلشا أنا توجي والقنا مني وأنا كنا عندو جاسو ينجر بيتين زنار راتها روداف بيتين سجالو مرة برارة بينجا روداف وان كان خيستي سوانا كنا دلقو جرا يسنيس كوبانو كبار دانيني جرا خنرت إن شاء الله تعالى دين كين يلفا كبسيسو سجالو ما بلليسوف intaltina majala deemte dirqama maraammaramuu qabdi yoo kun hin jiraanne kaan hin godhamu kani khaasan dabreenu jalaa godhe seera shari'aa islaamaatiin gaafanna yoo ujirma ulee Muusaa baadhachuu de jirma Firoonaan didu seera biyyattiin ittiin bultuun gaafanna shari'aa teenya balleeyse waan ta'eef diin keenya balleeyse waan ta'eef jechuu diin rabbi osoo nuti jirru abadan hin badu nu dachii irraa bada malee kan akkasin nu beekuun barbaachisaadha أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلين الإسلام شريعة تهني شريعة وهندر مرسيتو شريعة وان غريرة جبابته وان غريمته غرير يفتو متين شريعة قم توكي أسمتي أسريفتو متين واني أرد دلقو جرو في تدلقمته خطيستي تغنى رفتو سندينو دين كينيا خيس جرد أكاتا تيولو كاتا تيبولو akkaataa haadha abbaa wajjitti jiraannu akkaataa rabbii wajjitti jiraannu akkaataa ilmaanii fi haadha manaa abbaa manaatiif ilmaanii wajjin itti jiraannu akkaataa itti fuunu akkaataa itti kenninu akkaataa itti yoggaa namni du'e wal awwaallannu seeraa fi heera guutuu qabna amantii islaamaa keessatti gara isii yoo deebine rakkoon takka illee hin jirtu walaakin diin keenya keessummaa irraan baane hanga qorii taaziyaa takka kabajaan qabu afooshaan seenne arraan tana saniif namni miilaan lafatti irra deemuu jiran adeemsi fuudhaa fi heeruma keenya shari'aa islaamaati wajjin guutuu wal himata malee waliin simatu akkanaan milkii dhabne aruusni keenya yoo galu dhiiraa fi dhalaa waliin laaqamee galcha shari'aa islaamaa keessatti akka aruusni itti galuu qabu khaleeysa Sayyid ibn Musayyafaanis intala isaanii mana geeysaniiti gurbaa miskiina jaartiin jalaa duuti ka jaartiin qabne ka qarshii lama malee waan takka manaan qabne nikaa godhanii fi mana geeysanii fi biraa deebi'an namni tokkollee wajjin hin geeysine dubraa fi dhiirtiitti waadhaawachaa muuziqaa banatanii dhiichisaa dannasaan geeysine kophaasaati abbaan haamata diidamii fi wayi takkaa masjiidaa gad hin bahin kan talasan nuu kanniidhaaf ilmaan keenyaa kanniidhaaf mootonni gaafatanii inni jalaa dinnaa hidhanii tumaa turan akkamitti nuti sidhufne intala teen dhorkatta janiin intala kabajaa qabdu ulfaattuu ta diin barsiise ta bareeddu intala san fuudhee miskiina jaartiin jalaa duute mana geeyseef namni tokko wajjin hin geeysine kophaasaa geeyseef akkana fuuni islaamaa Umar ibn Khattaab intala saafsaa dhagee narraa fuudhaa jee Abubakri faa gaafachaa ture Usmaan ibn Affaan faatti kadhachaa ture Habsaan akka intala teetii takka harka nama fuuteen beeytu Habsaan takka akka intala teetii tijaaba darbitee qullaa deemteen beeytu Habsaan takka akka intala teetii mana ruuzaa dheeytee dhiiraa wajjin waliin laaqqattee bulteen beeytu takka dhiira ajnabiyyaatiif garaa jala seentee bultee hin beeytu tee iyyaaloo halkan dhiira jala malee bulle tana yoo mana ruuzaa dheeyte gurbaa kee iyyaala dubree jala kee malee bulle kanaati mana ruuzaa gallakiftee yoo niniin fuudha jee dura dhaabbatte intalatee iyyaala tana yoo isiin fuudha jee namni itti dhufe funyaan dadhaabde kana maan kannine tana numaa yoo rabbi namarraan namatti fide alhamdulillah janii warra kaaniif irraa kan nuudha malee waan namni dura dhaabbatan qabdi intala kabajaa qabdutti kadhachaa tureen siin jee Umar narraa fuudhaa jee Abubakri dhaqee narraa fuudhi jee Abubakriyan amma fuudhaaf yaada tokkollee hin qabu karoora xiyyaala na dhufte fuudharraa hin qabu jee jalaa dide Usmaan dhaqee kadhate Usmaan jalumaa useehu hedduun aaree jee Umar jecha hangaan Abubakritti aarerra naa karaarraan dadhaabbate jee gaa Abubakri dhaqee inni jalaa akkas jee dide Usmaan numaanuma useehu adoo jarri ergamaa rabbii tunniin fuudha jee dubbachuu ture nagaa rahman irratti haa jiraatu tana dhageen adoo jalaa diden iccitii ergamaatiis hin baafnu ifiifillee ni fuunaaf hin fuunummaan ofaanii baatti waan caljan eegee ergamaan rabbii fuudhe booda nagaa rahman irratti haa jiraatu Umariin nutti naarin tana dhageenyee sirraa usne nama nurra caaluu sii fuudhe intalateeti abshir janiini Umar araarfatan jechuu Umar nama sirra dhiiraa ta'e yoo kabajaa taate nama sirra qabu yoo jabeenya taate nama sirra qabu yoo sharafa taate nama sirra qabu atimma kabajaatiyyaa min intala geessee namaan kadhachuun kabajaatiyyaa miti narraa fuudhaa jee intalatiyyaa alaan dadhaabbachuun akkas godhattaami maal kabajaa maal qabda intalti teeta nama jala bultu kabajaatam qabda intalti teeta kalooyitaa ganaa moluu irraa si darbuu teessu rabbiin si sattaru jira malee intalatee waan isiin dalagu jirtuun beeytu ala bulu jirti intalti tee waan takka ni naaftan waan takka yaaddan intalti teenya isa bultee isa oltee waan takkan gaafattan wallaahi rabbiin balaa kan nutti hin buufne numaa rahman isa akkaan guddaadha dhugumaan rahmaani rabbiin addunyaa irratti rahmata akkaan qaba gurbaan kee isa olee isa bulu jira maal takka irraa guman qabdu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaa ayyuha alladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu walhijaara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
aboo ibidda dura ilmaan keeysan baasa jaartii teeysaniif askaa teeysan baasa ibidda qamsiisaan isii namaa hawanni isiin shidamtuun dhagaa kaafiraaf tokko qooyata maleekaan qalbii jajjabaattu gubbarra madamtee jirtu tawaa takka namaan rifanne tayooti darbaa jan ittuma darbitu tayoo keeysa gadhiibaa jan keeysa yaawoo ibidda san dura ilmaan keeysan baasaa jeen rabbiin nu gollallaba samii torban gubbaadha garuu jalaa dinneen ijoolleen teenya ibidda haaseentu enneen mana ruuzaa ergineen intalti teenya ichii dheeyxee tokko jala bulu jirti gurbaan keenya takkaa wajjiin bulu jira waan takka irraa quban qabnu akkanumaan rahmata rabbii kajeelu jirra as dhufnee teenya salaatu jirra hoggaa as teenyu maashaallah hedduu babbareennan hoggaa asii gabbaane dujiin teenya hujii akkasiiti duboon akkanaan milkiin hin jirtu ummata keenya aruusni gaafa galuu walin laaqamanii osoo hin taane dhiirti dura galtee mana teeysee eeggattee eegani haa godhan booda dubartoonni yoo barbaachisaa ta'e waatti dhawachaa intalan dibbee isaanii dhawachaadhaan mana gurbaadhaa san geeysanii osoo mana dhiirti jirtu seenuu hin taane mana kophaa seenanii eegeeroo gabaabduudhaaf isii geeysanii gattee isan booda rabbi wajji isinaa bulchu janii biraa fe'atan jala galtu janii ichi guyyaa sadiichi bulanii dardaraa durii ichi dhukkee walirraa kaasu tun amantii islaamaa keeysan jirtuun siin jeen dhukkee walirraa kaasutti hin jiran yoo itti jidduu bulu jirtaa goyin gurbaan kee haaji naman tuqu intalti tee haaji hin tuqamtu kasi beeytaami wallaahi waan akkanaa hin shawwadaminiin siin jeen waraabeysa mana fooniin naqanii foon hin tuqu jechuun mana amaaf qabadhu waraabeysa foon fe'achuun ifuma harka fiitin akkasif godhu joollee tana wali gallakiftanii nabiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi gurbaan tokko intala takkaa wajjin kophaan bahu sadaffaan isaanii shayxaana yoo ta'e malee jennu annisaa'u habaa'ilu shayxaan jechuu jira dubartiin haada shayxaanaati shayxaanni isiidhaan abbaa fedheedha gurbaa kee katakkaa ibaadaan godhin kanaa miti nama amata jaahatam ibaadaa godhe katakkaa waan badii wajji walin harkin katakkaa ajnabiyyaa ijaallaaleen beekini fatanaa addaa keeysa buusaa turan jarri siif galaami nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhim maa taraktu bacdii fitnatan hiya adarru ala rijaali gayra nisaa'i jennu fitinaa dhiira akkaan cinqitu eega kiyyaa takkallee hin dhiifne waan takka malee takkittiin sun maali fitinaa dhiiratti akkaan jabaatu eegaan addunyaa irraa deeme wantiin an dhiise yoo jiraatte dubartiidha jennu hadiisa biraa keeysatti ittaqu duniyaa wattaqu nisaa fa inna awwala fitnati banii israa'iila kaanat fi nisaa aboo dubartii sodaadha addunyaa sodaadha fitnaan banii israa'el jalqaba bakki irraa kaate dubartii fi addunyaa irraa kaate jennu namni addunyaa ni jaalata waa baasee fuudhuu hin fedhu waa baasee fuudhuu diddaadhaaf namni ol deebi'ee osoo obboleeytiin tiyyaa'u jirtuutiin dubartii namaa waa baasee fuudhaa jee obboleeytumatti daamuu eegale gaafa banii israa'el achirraa fitnaan isaanii kaate dubartii ni jaalatan addunyaas ni jaalatan ichi waa baasanii gabbaraa jiraa fuudhuun fedhan haala kanaan bakka hin taane kufanii fitnaan isaanii ichi kaate isinilleen jara lamaan kana sodaadhaa janii nu dhaammatan nabiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi kanaaf ummata keenya intala teeysan namaan hin fitinanaa halkan yoo laaltan aruusni tokko yoo galee magaalaan tun guutuu wali girgiraawaa bulti gandi aruusni itti gale san wali girgiraawaa bulan yoo gabbaate barandaa jala takkaa fi tokko dhaabbatan yoo karaa deemte takkaa fi tokko huccuu takka waliin uffatee dhaabbatan wallaahi rabbiin duboo hedduu takka obsa qabaan siin jee kayin anuu gizee waan akkasii harke akkasii aaruu rabbii kana maal gaafattame obsa inni qabu laaliga akkanaan rabbiin dachiisaa gubbaa oofee obbaasee nu galchuu jira samiisaa jala nu dhiisee kan irratti hin kuffifne nagayaan aduu nu baasee nu dhiisaa jira tolli rabbii kun ammoo nu dagee bakka hin taane nu dhaabuu hin qabu sa'iid ibnu jubeyriitu gaafa hajjaaj ibnu yusuf ajjeesuudhaaf gara bakkatti du'a oofu ni kofla janii dhufanii itti himan maaliif kofaltee jee gaafannaan sii rabbi irra jeynumu kanaa fi rabbii si obsu kanaan na ajaa'ibsiisee na kofalchiise jeen obsa rabbiin si obsuu fi jeynummaa ati rabbiin si obsuu tanaan jeynumtee rabbi irratti akkana daangaa baatee gabrootan rabbii fittu kanaan na ajaa'ibsiisee jeen hedduu nama ajaa'ibsiif dalagaan rabbii nuti badii irra jeynumni halkanii guyyaa dalagu jirra inni nuuf obsu jiraan bee nutti fufu jirran rabbi rahmata nuuf haa godhu hedduu nama yaachisa dhumarra wantiin isin dhaammadhu ganda keenya magaalaa teenya cina tokko wanni barakaa irraa fuudheen waa hedduu takka nuti asi gallee biyya tana jijjiirree diinii duniyaan dagaayidee akka guddattu akka biyya namaatti akka fuuldura deemtu namni waa harkatee dhabee akka duuba deebi'aa hin oolle akka fuuldura deemu irra daleeynanni asii dalagu jirran sheeyxaaninis durirraa kaasee hanga irraa magaalaa tanaas ta'ee baadiyyoota naannoo asii irra dalagu jiran jinnoonni bakka hundaa fe'atanii asii galanii biyya tana saamaa jiran baay'inaan namni isaan saamaa jiran dukkaanota muuziqaan keessaa caqafamu dukkaanota namni abbaan dukkaana sanii ibaadaa hin qabne namoota afaanii waan baalagee haasoonii fi hujii baalagee dalagan namoota akkasii miraaza godhatanii halkanii guyyaa irra siqanii nyaachaa jiran kanaaf dantaa teeysanii jaa
mana keeysanitti dukkaana keeysanitti muuziqaa banuu dhiisan quraana rabbii itti banadhaan dukkaana quraani rabbii keeysaa lallabu mana quraani rabbii keeysaa taphatu keeysa qaraamu akkasumatti masjida quraani rabbii keeysaa akkaan banamu shayxaanni hin dandee'u jinniin ittiin dhiyaatu shayxaanni ittiin dhiyaatu tanaas akka dhaamsaattiin isin dhaammadha yoo diddandan taateeysanii yoo itti fayyadamtanii isin fayyaddi warra isin hin tahin laalaa ganama yeroo hirribaa kaanii makiinaa isaanii qabsiisan waan isaan itti banatan ijoollee teenyaas waan isin itti banattu laala dukkaanota isaanii laalaa keenyaas waan keeysaa qaraamu laala ummata keenya waan garii dantaa teeysan ijaa dalagaa anaa fi miti ولد أمني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ألا وصلوا وسلموا على الهادي البشير وخير نذير فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ادفع عنا الوباء والزنا والزلازل والمهن ما زهر منها وما بطن يا رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا يرحمني ويرحمكم الله استووا وتقاربوا وسدوا الخلل ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ساووا الصف فقد يفدى بقي تنجفا بكر وقد يفدى صفين تيسا والدريرون صفي ولقد تاچون خيري قد قبدي اسين ددبون امو امرين ما هدو دبسيتي يا صفي ولقد تاتي وهم ربي والنما قد تيسا ربي والنوا قد تيسو استووا فإن تسوية الصفوف من إتمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بولين كيني رجيسني صلاة الغائب قبلنا الصلاة على الأموات. الصلاة على الأموات وبولين كيني خي سلامة ده في دربن ها أجي فدا ومسجد في نحن في أكل عن كده عن الزت أيه مارين عندي في صلاة تلك ها مرا دورا جيسا في دورتي أنت دور لبوا ما كيسي جري كرا غودا جي وري بوسودا كرا غودا يعني كان دور بفر جولة واربني فيني جي
waan geefaa bira buufne isii waan ganamaa dhuftuuf jecha ustee bakka qabattee teessii akkasitti هاي صلاة الغائب نصلاة والقدة وأن جان نجيسان كا فرد دانا موسى سواء ترى خيسة قلالا ولكا قطع كنوف صلاة الغائب صلاة نما إمام نور صلاة الرسالة نيتن إمام نبي بيخانا مرة صلاة ودي مسن نمر الصلاة ودي تنسان إمام نبي بيخانا ما إمام نور صلاة الرسالة نيت دادا استووا والقطة فدانوف الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض الله أكبر اللهم لا تحرمنا ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا ولهم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. بليان كينيا أكو مريف جنة هولان خيري دا بنا تيسي ملي بنا جرت هولان خيري داتي